nagira ngo ebiju nibyongera habwinji bwa kasasuro kandi biretaho no burofa umutawuneji ashoborero ku district ya Kisoro erikwetebekanisa kutayisa bakuru kurugoma urban managers hansi y'ekibina cyabo echa Urban Authorities Association of Uganda abarukurebuze mbera y'amatawuni ga Uganda. On Friday we shall be hosting visitors, urban managers from all over the country. They will be coming here for UANU, their agent. When you look at the face of Kisoro Municipal Council, it's not busy. So we decided for this week, the entire week, that we clean up the town. Abashubuzi abaturire n'abakozesa ebiju borekero butashemererwa okwa byo by'obushoborozi bashenyure ebiju byabo. So kandi n'ikindi kibabaje nuko batamanje kubandikira ngo wenda bababwire ngo aho muri turenda kubakuraho deni n'abaturage nabo bagashaka uburyo bwo bakora iki. Cyamba baje nukubona baje kudusenyera tutari tubyiteguye kandi bataramanje batumenyesha. Ikindi kiba baduhayemo time natwe tukitegura tugashaka iyo kuja nangasi tugakuramo ibintu byacu neza ntibabyonone. Baje ntibigeze baduteguza batugurishije license baraza bamena amafarasi amagi capati ibishyimbo n'ibikoresho byose barabigena kandi ntibigeze banatugira n'umunsi umwe. Ikintu kimbabaje cyane muri mvuye mu kanya banterese mu ngo cyose bwacu ari kubusenya twamenyeshejwe ngo batubwire impamvu agiye kuzabusenya batubwiye tuzazira umunsi n'uyu mutegurire tujyamuvanemo nangase mushaka umwimukira. Amusinirinjimana ugerezeho kurwanisa abapolisi aba ariko baturo kusosora bari kusenyura ebiju polisi mukwasire yamutwara umucyome gashoka keta tuzarirwe.